Czy jeszcze nie ma? Nie бачу, чи пішла ще трансляція, чи ні? Хіба що так. Оу, є. Добре. Картинку бачу, тому привітання усім, хто долучився, привітання усім, хто буде глядіти гэта ў записі. Мы починаем сегодня, завершаем, докладнее казать, завершаем нашу вандровку по спецрежиму и будем далее прокачивать наши 10 уровня танки Т-57, Т-92, ну и так далее. Калі вы уже глядели некоторые стримы минулого, то ведаете, какие 5 танков я зараз прокачиваю. Калі знову нагадаю, коли скончу прокачувати С-63, то ми почнемо з Паша. Флешбек. З 8 уровня, бо у мене там уже за вислугу годов, коли не помиляюся, до 8 уровня, все гэта обойдется у 0 экспы. Итак, не будем чакать. Праглядзім зараз, якія ў нас задачы ёсць. Правесці 2 баі, гэта як заўсёды. Нейтралізаваць 14 машынаў. Добра, і забіць 10 машын. Ну, карацей кажу, што сёння задача у нас толькі на штурханні без забойствы. Калі хто забыўся, то гэты рэжым мне не вельмі падабаецца, бо ён такое, ведаеце, сумная з'ява. Калі не памыляюсь, у мінулым годзе ён таксама быў. Трошки там, ведаеце, з некаторымі змяненнямі адносна сённяшняга году, але ўсё роўна гэты рэжым не тое, пра які я б хацеў гуляць і гуляць. Калісьці, я памятаю, быў рэжым, мабыць, у 18 годзе быў апошні раз, быў танкавы футбол. Ось у той рэжым я гуляў, як я памятаю, вельмі многа. Гэта было вялікая з'ява. Яшчэ тады давалі камуфляжы, такія добрыя, прыкалдэсныя. Ну, адным словам, раней было лепш, што і казаць. Так, трэба неяк тут забіваць гэтых хлопцаў. О, адзін ёсць. А то нешта не атрымліваецца. Не, гаўнюк. Там вортекс ёсць, я не паспею. Говно ты. Ну поглядзі, ён не вылецеў, я вылецеў, ну як так? Ён застраў ці што? А ну чакай.
Хе-хе. Добре, як і вчора. Як і вчора, я тільки рады, што вылетаю з мапы гэтай. Як дзіцё малое. All the antimatter is aboard! Good job! Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Getting ready to collect fragments. Bring them to the mad zone while I'm making a flyby. Бом. Ёсть, а не! Ёсть один. Что ты себе дозволяешь? Говно. Такие самые хитрые, как и я. Эх. На жаль, меня там не было. Ну як так? Чому він не відлетів від мене? І знову, ну поглядіть на це. I'll take them to the ship now. Слухайте, а сапраўды, калі ў мяне такія дурныя тры задачы, і тыя самыя задачы. Сюди, 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 сюди. Добре. Ну переворачивайся уже. Яны так само і інших гульцов, ці ні? Їм так само треба тільки знищати. А усіх, у кого дотягнуться. Ой, надокучило в это место уже пихаться. Вот там где-то. Ты ходи сюда. Bloody hell! What's going on? Но The object's energy levels are уже конец. Зона эвакуации треба лететь. evac zone. Everyone get your rover into the zone and stay there. Nicely done. Pierwszy. Rover on board and accounted for. Good work. Перший бой згуляли. Зараз поглядим, что мы там виконали, что не. Башня нічого, но... Але все ж таки только 2000. 6 мы знищили. А тут выбили. Выбили. А что означает выбить? А что означает нейтрализовать? Где она?
Кагосьці мы нейтралізуем, а кагосьці мы выбіваем. А ў чым розніца? Гэта што, трэба за межы мапы выкінуць кагосьці? Гэта тады не лічыцца нейтралізацыя ці як? Наадварот. Дурніца нейкая. Time to test other people's rovers with the gravity vortex. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Prepare to deliver the fragments. I'm gonna mark the pickup zone for you. Initiating emergency transport. Я за ім з'явився? Нічого собі. Один пайшов. Не-не-не-не-не-не-не. Deploying your vehicle in a second. Ось гэта я дурень. Трудно, ну. На тебе, туди. І на. Довго я ніж там перенабоював. Один пайшов, другий пайшов, ну-ну-ну-ну-ну. От говно. Де цюль? All the antimatter is aboard. Good job. Sending down some big things for you to try out. Руки кривые. Get ready to collect fragments. Bring them to the mark zone while I'm making a flyby. Добре. Я ще один пайшов. Ой-ой, туди не поїдем. Випхнули. А може гэта нейтралізаваць, гэта кагосьці трэба так выпхнуць, не? Просто знішчыць. Ось ён кажа мне знішчыць. А дзе ты, халера такая? Три, два, один. Lovely. I'll take care of the fragment from here. А далее что? Иди у дупа. The fragments are accounted for. I'll take them to the ship now. Такое адчуванне, нібы я адляцеў ад яго, не ён ад мяне. Nice wee power-ups. Prepare to deliver the fragments. I'm gonna mark the pickup zone Что for you. это такое? Вортекс. Я лепі Вортекс возьму. Зум. Ходи до меня, Вортекс. Есть контакт. Папа. Что ты казал? А, говно ты. О, вось гэта многоходовочка. Бачили? Не, конечно, гэта
Амаль спеціально трималася. Як хто так каже? Хто так каже, що ні? Конечно, я аскепки не збираю в этот раз. Погляди на його. Antimatter is aboard. Good job. Що ми тут маємо? Ай, не то я. Now for the last stretch. Get me some more fragments, will you? Говно. Професіонал. Ой, сюди. Ой. Іж ти, погляди на його. Не отрималось його знищити. Жаль. Оу. Оу. Хрена собі. Ось це шансування, так шансування. Где ты там? Great bud. What is that? Да иди ты в сраку, куда ты попал? The object's energy levels are off the scale. Terminate mission. Proceed to Где он, блять? Ты не бачно. Everyone get your rover into the zone and stay there. Ну як так? Він же Амаль з'їхав вже. Just a few seconds left. Nicely done. 2,360. Rover on board and accounted for. Good work. Good work. Добре, 2 виконано. І так, зосталося що? 5 з 10? Не зрозуміло. То у нас зосталося по досвіду 5000. Ну. Знову ж треба хіба що 2 рази згуляти, ще все равно за 1 раз не виконати. Бо там 4, так, у цей раз 4 я отримав. Минулий раз було 1, зараз 4, тепер 5 маловероятно, тому що я навіть не розумію, що для цього треба. Чим різниця, знищити і нейтралізувати? Тому попросту будемо гуляти і хоча за все 2 рази у той самий час і 5000 антиматерій гэтых збирати так само можливо за 2 рази. Тому що так, що гэтак. Що так, що гэтак ми зараз виконаємо це завдання. Gravity vortex. Вортекс. Вортекс це добре. Bring him to the match zone while I'm making a flyby. Один полетів. Другий полетів. Ну ось і знов же. А, ні. Я так не хотів. Let's try again. Мой план був іншим. Гляньте, скільки їх тут, а? Бом. Ці отсюль. Добре.
Тебе лагає навіть. Не можу викраскатися з гэтага всього. Штосьці мне падаецца, ён будзе таксама любіць гэты рэжым, як і я. Не пашанцавала, хлопец. Ой. Fragments are accounted for. I'll take them to Так. the ship now. Ось сюди давай. Sending down some big toys for you to try out. Prepare to deliver the fragments. I'm gonna mark the pickup zone for you. Та не цікавять мяне твои гэтыя скепкі. Амаль не трапіў. На. Йоу! Я ж атрымалася, але што не зразумеў сам. Дзе тут шобла гэтая? Каго тут пхаць трэба? Дзе адсюль? Дзе адсюль кажу? Ой, дурніца, што за рэжым? Thanks for the antimatter, everyone. Слухайте, гэта ведаеце, як нагадвае мне, як у дзіцячым садочку, вось малыя там Some nice wee power-ups. каюцца. Мол, тое і сёе. Approaching the rover's position. Take the fragments into the Вортекс, мой будзе Вортекс. Іди сюди. А, тебе. catching you up and getting you back. Як задалёка я поехал. Гэтая паскуда яшчэ і выжыла. Ду-ду-ду. Хе-хе-хе. А апошні час тільки. Locked and loaded. You're really helping me, you know. Так. Треба больш знішчаць гэтых гадаў. Fragments beamed up. I'm off to the Enterprise. Да... Якога лешага я не знесла нікуди? Give me some more fragments, will you? Ну як гэта разумець? Putting you back into action. Говно, блядь, ебаный геймплей. То трапляєш, тебе виносять і когось виносять. То іншим часом нікого нічого. Не розумію я. Як тут траплять так, каб виносило? Ну, конечно. Your rover back. Get ready. Можна було б не сумніватися навіть. Так не цікаво. Алера тебе бери, ну.
Ну, а зноў, ну куды я так трапіў, што яму нічога не дасталося? Яго нават не штурхнула нікуды. The object's energy levels are off the scale. Terminate mission. Proceed to evac zone. Everyone get your rover into the zone and stay there. Nicely done. Добре. Евакуюване. Rover on board and accounted for. Good work. Две 2380. Што у нас тут? 4. Ну, ось другі бой, як і ўсё. І вырашыць. І завершыць, лепей так казаць, на сённяшні дзень у агулам у гэты спецрэжым. Я атрымаю гэтага трэцяга перса. Будзе ў мяне каманда Стартрека на якім-небудзь танку, мажліва на фашу. Вось. Не будзе не фош, а будзе каманда Стартрека. Вось як яна будзе. Будем барабанить по рандоме. Sending down some big toys for you to try out. О, гляди, як я отлетел. Як так робить? Soon. Hold Кап. on to your fragments and look Стабільно, у 100% випадків. Ось так ось отлетать. Это як? Это коли? Два, один. Не. І знову ж, ось нічого не відбулося. Ось трапив я в його, але нічого не відбулося. Ну-ка. Что, ободва выжили? Ну, супер, что я могу сказать. Отчапися. Ты мне не подобаешься. Я не по этой справе. Пэу. О, добрячо. Паскуда. Ну-ка, ну як так? То яна не працуе агулам, то ўжо вынесла куды несці. Я туды не хацеў ляцець, мне трэба было трошки. fragments beamed up. I'm off to the Enterprise. О. Now, try to pick up some nice wee power-ups. Супер оружие. Супер зброя. Добре, знову Вортекс. Ну-ка, туди тебе. Rover's position. Take the fragments into the mark zone. Перед культом, а? Ты паглядзі на гэтае гаўно. Добра. А, зачапіла? Ну, спадзяюся, што вынесе тебе куды-небудзь за межы гэтай мапы. Бжж. Аднаго няма. Атрымалася. Нарэшце. Ты дзе там? Няблага, но... Эдзі ты ў сраку, ось куды яно трапіла, я хаза. Дум, дум, дум. Все котится и котится. Ой, божухна, ну что ты будешь робить? I'll repair it. Again. Без перепынку. Катился, катился, докатился. Thanks for the anti-matter Калі б не такія моманты, агулам бы гаўно было, а не рэжым. other people's rovers with the gravity vortex.
Так, знову. А, чепися. Ти мені не цікавий. Prepare to deliver the fragments. I'm gonna mark the Оп. pickup zone for you. Вортекс, вортекс, вортекс. Троєчка, троєчка, троєчка. О, хоча б одного. Дивно, куди зараз полетіло, ось це був номер. Ай-яй-яй. Нормальово. Хай буде. Саме говно. Чекав, глядів на нас. Як ми штурхаємося і б'ємося. А потім таке і все. І готово. Ой, мне сюда не треба. Не-не-не. Ёсть. Отримала синеек. Что ты хочешь от меня? А? All the antimatter is aboard. Good job. Як ти це робиш? Ну ти погляди на його. Да, побачення. Я тобі щось робив чи ні? Не отрималося. Fetch. Get me some more fragments, will you? Ой, дурницю зробив. Так нельга. Вортекс і міни. Вортекс і міни, це моє. Нікому нельга шахать за это. О! Так, ладно так. Ну хотя бы так. А что я на сопроводу поветровой там? Где? А, и так. И на поветре была. Супер. Не. Куди яно летить? Хто ведає? Ну там розхід, наверное, великий. Guys, a great buzz. Тому летіть куди хотіть. Так, добре, де воно буде? Energy levels are off. Не де там буде. А, там де і завсюди. To evac zone. Жум. Get your rover into the zone. Е. Beaming your rover back. Get ready. 10 хвилин. 10 секунд, пробачте. Transporter lock. Just a few seconds left. 3, 2, 1. Maintain the lock on Бом. the rover. І все. 2638. Ну і все. Я так розумію, що ми виконали гэты спеціальний режим на 100%. Ну так, ухура, так само наша. О, у нас так само є і нейкий сейф. Люди платять за його великі гроші. А ми? А ми що? Де сейф? Отдай сейф. На сёння выкананы, праходзьце заўтра. Сейф. Открыть. Адчыніць. Любі так казаць. Што ў ім будзе? Гаўно нейкае, хто б сумняваўся. Добра, пакідаем гэты рэжым. Нарэшце. Нарэшце мы яго скончылі, а зараз будзем гуляць у нармалёвую гульню з ненармалёвым рандомам, якім нам трэба будзе згуляць як найменей на 5 танках, зняць з них зоркі і X5. Так. Завеску мы сёння не завершым, але
Спадзяюся, у нас атрымаецца хаця б 2 добрых боя, нягледзячы на стокавыя некаторыя камплектуючыя ў гэтых танках. Калі не памыляюся, мне дасюль стаіць стокавая пушка. Трэба неяк спраўдзіць, можа там даступна ўжо. Я тут толькі раблю, што балакаю. Дарэчы, мы як заўсёды едзем на гару. Недзе тут будзем гуляць. І, канешне, цяжка, бо башня прабіваецца. Мы супраць дзясятак. Там я нават не ведаю, ці атрымаецца хоць што-небудзь зрабіць, але паспрабуем. Паспрабуем. Бо зненацку не нападзеш, танкаваць таксама не паедзеш. Два цяжы паехалі на гару таксама, і мне гэта вельмі не падабаецца. Хуткасці ў мяне не хапае, нават з турбінаю, каб адгуляць тут. Можа, удасца праехаць. І, ну, канешне, я 50 тут ужо пазіраю. Чакаю на мяне. Так, а што рабіць? Што рабіць? Дзве арты. Мяне тут папросту з'ядуць. Гаўневіча тут стаіць. Тут стаіць гаўневіча і насамрэч нічога добрага. Гэтага падлавілі. Удаць дабіў, добра. Не, трэба неяк паджымацца пад Кранвагена. Нешта тут рабіць. Пераключыцца на кумулятыўныя снарады. Абое прыбачце. Штосьці тут атрымаецца, не. Але што патан з крэпкай башні, што іншыя танкі з крэпкімі бортамі ці башні тут. Ведаеце, ўсё адно. Што, я танкануў патана? Як гэта? Ты паедзеш, не? Як тигр, як тигр. Так, а тут у нас як він стоїть? Т-54. Куди ти там піднімаєшся? Знову перезаряджаємося. А просто выносим бета-фланг на усіх. Табе нема іншых цэляў? Раўняк. А у іх, оказывается, дзве ФВХи. Паглядзі, яны нават падпалы даюць. Что за звери со мной гуляют, а? Просто в разрыв. 261.
Єпісь, але шарфутюр може мені засвітить. Недобре, 619. По одному шоту і не можу скинутися, і по мені буде. Так. 53 засвітився. І по М53, добре. Так, треба ніяк тут у зелені стати. Ага, прочитано. Ой. Ой, холера тебе берег за этой докладностью стрелов. Ну да, ну да. Не, ну а куди інакше натрапить? Ну тільки туди, куди не проб'є. Ой, это трошки подбешивает. Вот щиро кажу. Сподіваюся, не мені одного. Бо інакше я буду неким ідіотом, який беситься в этой вольні часом. Самозатопление. Фош 155. Ты говно, Фош, ведай гэта. И живи с гэтым до самого конца своего. Не стрелю нікого, не танканув, ні на таран не взяв. Ідіотина. Добре. Але ўсё ж першы бой і... Ёсць. Дакладна ёсць. У мяне топовая пуха. А тут... О, ББХ и подкалибер только. Что у нас по пробитию 248 и 310. Ну, гэтага доклада не хопить. Але... Ось так зробим. Тут будет 4 барабаны, а тут 5 барабанов. Ну, коли с десятками, то можно будет, конечно, перекидывать на голду. Так, тут нечто у нас навод з'явилось. 2 навод. Ага, был подряд. Один за одним идут. Так. Еще немецких не хапает. 30, так. Забрать. Давай, ну во что это? И это еще забрать. А тут мы берем турбину. Ось гэта ўжо лішак. Вот шчыра кажу. Вот тая анімацыя, якая прайграецца, калі выбіраеш гэтыя якасці брашуры, так? Ці, караці кажуць, узнагароды за шлях гэты баявы. То яно тут лішне. Я б гэтага пазбавіўся. Бо яно не варта нічога. Можа толькі для новых гульцоў, але мне яно только перашкаджае. Хто глядзіць у запіси гэтай стрым, калі ласка, ставьте каментарчики, паузы, пишите каментары. Подобаечку ляпите, не забудьте подписаться. Ух, хмызы едем. Куда яшчэ на гэтым гаўне ехаць? Толькі ў хмызы. Так, 22 секунды. Лепей сюды не, бо там будуць цяжы і трэба цяжам дапамагаць. Пярэднім танкам я там нічога не зраблю, мажліва толькі вось таму. Добра, трэба зводзіцца. Можа нехта сюды падажмецца, а мы яму падаруначак у плечы. Так. MTV. Здаров. Эй, ну куды ты? Живи, паскуда.
Так, а ты что? Ты будешь сюда поджиматься? Добре, молодчина. На тебе подарунок номер 1. Ідем далі сюди. Так, там уже збираються шобла супротивників. Тому ми їх зараз трошки понапружуємо. О, лянь. Я от навіть не ведав, що сюди можна ніяк так заїхати. Із 6. Із 6. Валера, тебе бери. На. Бум, двоих. Оглушение на двоих. Добре. Ходи як найменій. Полібан, що ти там робиш? Воу, воу, воу. Із такі. Нічого собі. Ось гэтак. Із так, із. Самогубца нейкі. Ты пяўгулам куды-небудзь, акрамя працавых, глядзіш ці не, Калібан? Дурная з'ява нейкая. 2, 1, 0. Ай, плохо. І стрел. Говно стрел атрымаўся. А могло быць няблага. О! А гэта што тут робіць? А мы зараз без оглушения, а попробуем попробивать больше. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оу, чекай, на тебе. Добре, 357, это меня задовольняет цалком, ну. Ничто собі наш Лінкс видав, глядите, 4 фраги. Лінкс, 4 фрага. Ось гэта Лінкс. Я яшчэ толькі пачаў на ім гуляць, на гэтым Лінксе 19 ўзровень, ці як гэта называецца, так? Ось гэта шыльда. Абок ягонага імя. Так, 5, 4, 3. Ну, все. По Лінксе. Чекай, я ж злоджуся. Не команда, а звери. 15-4. Пошту скидываем. Вось, добре. Так, наступне, Хочкіс. Так, Хочкіс. Куди ми їдемо? Що у супротивника? Так само Хочкіс і... Ага, одна ЛТХ. Тому щось мені подається, вона буде у центр кататися. Тому треба ніяк перехопити його. Ось. Так. Зробимо так. Але як це зробити, слухайте, я навіть не ведаю. Треба ніяк, ён будзе ехаць там по зялёнцы, гэта дакладна, а мне што рабіць? Мабыць, я праеду, слухайце, па чыгунцы. Ну давай, што ты стаіш? Мы поедем зараз па чыгунцы, а потым выскачым там з аднаго боку. І так атрымаецца, што мы яму ў спіну прыедзем. Ён не будзе нас чакаць так. І калі
атрымаецца, то я яму ў спіну так прапішу нармалёва. А потым мы пойдзем уверх і попробуем схавацца за гэтым. А яго няма тут. Яго тут няма. Ён унізе. Ну, нечто такое себе, конечно, мои союзники. Стоят сколько? 43, и никто не целить нам. Трое. Да, нечакано. Кто б мог подумать, что меня никто не будет прикрывать. И супер Хелкат гэты просто выставится и знищит. Блять. Ой, не могу. Дурница, сапраўды дурница. Просто тупо стоять там и все. А у кого целись, я нават не разумею. Так, в Укут. Конечно, Укут мы едем. Але хто там будзе супраць нас? ТВП, можливо, так, Леопард не поедзе. У них усе мягкие, можно и ББшками. Ну, докладно. Зараджаем ББ. Зараджаем ББ, а потім летим. Ну. 7:22. Коли не помиляюся, то праз некоторий час буде трохи ніжей за 7 секунд. Там 6,8, 6,9. Треба справдити там по екіпажу. Так, Алтых стандарт застался. Такое себе, конечно. Так, мы без засвета проехали. Вау. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа. Концепт 5. Алло, його башка. Да чтоб тебе. Я набрал переезд. Але як так? Ага, 59-ка у нас нормально соснула. Засвет. На тебе посраться.
Отшипися, як это? Эй! Твою мать, блядь! Ебанат тупоголовые, что вы там робите? Двое у центра и двое не светить. Боже, ну. Что с головой у вас, люди? Сука. А яшчэ ўсімі гэтымі набоямі сваімі ён трапіў, прабіў, на каток паставіў 2 разы. Заебись, бля. ТВП, ёпта. Хто не гуляў, то не ведае, якая там дакладнасць стрела. О, мать, моя жанчына. Моя сямёрка супраць 8. Але ж сустрэчны бой. Трэба ў цэнтр ехаць, трэба паджымацца. Вось сюды. І бараніць гэтую пазіцыю потым. Бо нема як інакш. Мимо. Йой, страпляние. Это, ага, это он поднимается. Упоры. О, вас тут двое. Вас тут двое. Так, наши задоминовали. А ВК-28, ты их не бачишь. На горы там двое. Бурасик еще перезаряджается, добро. Але у нас, слухайте, на зелені немає нікого. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, чую своєю задницею, зараз буде нечто. -1. Зараз ще боги треба ніяк знищити. Ну як я тебе потримаю? Ось скажи мені, як? Я ж тут його ніяк не достану. Мені треба підставитися. Ну ось я і казав. Ще не застревати, було б добре. Угу. Блядь, это не танк, это говно некое. И он так и стоит тут. Трошки допоможемо. Сховався.
Може і ні. Не пробив, а як так? Это боги. Псує усю. Номад. Ні, тут ПТХ. У їх є ще до холери. ПТР 180. Все, тікаємо отсюда. В этом мне не цікаво. Не треба ніяк святиться. Куди заїхав, господи, ну? Ой, чому это разработчики, распрацовщики так любят ховать камені у мизах? Ну, хто мені розповіде? Ау! Добре, треба ніяк сюди їхати. Добре, боги з'їли. А, засталося двоє. Головне перемога. Головне X5 зняли. Нехай собі і бой говно. А где ж ты там ездишь, что тебе не башня? 15-2. О, нечто сегодня с рандомом деется не то. 15-2. То совсем недавно было 15-4, тут уже 15-2. Такое себе видаете? Не подобается мне, говорю, не подобается. Так, треба прийняти кіберспортивну позу. Напав лежа. Всі показчики ростуть, а кроме перемоги, при відсотки перемоги. Ну такое. Ну что, зараз 40 секунд будем шакать, покуль десятка набираться. Две команды на 10 уровне. Не люблю я эту мапу. Куда тут подеться? Мы утопим. Мы утопим. Але мы на КСЦ. Що робити? Я б поїхав, слухайте, сюди, на Б-лінію. На Б-лінію. Давайте поспробуємо. Не завсёды, але коли-николи шансую, і там можна настрелить так добре. Тем более, что у нас и ЛТ нема. ЛТ нема, і нам треба ніяк. І посвятить, і пострелять. О, неблаго, слухайте. Неблаго отрималося. Ну, ось. Ну, что тут такое? Ось як это отрималося, що я згубив час. Мог бы стрел дать. Эй! Еще и цепляется за все подряд. А можно еще раз так, а? Коли ласочка. Ты меня не засвітив, мені це сподобалося. Як тигр там меня только прикрыває, але він лезе некуда. Слухайте, куди він лезе? Горить гэтае дрэва.
Як ти як ПЗЄ-100? Ага, мене там чекають уже. Это двоє там чекають. Ні, ще трохи так собі. А ось гэты шебзик. Добре. Добре, докладність стрелу. Добре. Падабаецца гэты танк. Учора ён так добра мне настреліў. На першым баі агулам і тут ён нармалёва так трапляе. Рога, давай, пуш. Давай, родная. Куда ты стреляешь? Агулам, что это было? Ай, не пошанцевало трошки. Желтенькая, зелененькая. Ось. Як так. Но. Вось гэта ў цябе ляціць. Вось гэта ў цябе ляціць. Гэта ў яго заляцела добра так. Нягледзячы на тое, што не зводзіўся, а проста так штурхнуўся ўперад і стрэліў. Угу. Якийсь пиксель тут. Ну, 2. Стреляй, что ты? Кого стоит? Эх. Даремно. Добре гуляє, слухайте. Так, яга з'ехала. Яга з'ехала, і яе тут нямашака. Яе тут няма. Добра, машину знішчылі. Будзе лепш нам выцэльваць. Ой. У нас там центр будь. Гэтыя двое тут стаяць. О, не, гэта кепская справа. Добра. Ну куды ты полетела, а? Поглядите только. 2, 1. Да блять! Сука. Зачарованы, блять, ВЗ. Только что у Пиксель залетела, блять, 2 разы, а ён... Третий стрел не туды, ну... Паскудство, блять, что я могу сказать еще? Только так.
тут яшчэ цярплівы. Цярплівы. Так, где твоя голова там? Як же ж гэта бесіць? Як гэта называецца? 4 стрэлы, ўсё не туды. Ну, блядь, я дурань. ВЗ-55 сдох. Гэта не подставляется. Там яга поехала. Це тут мені нема чого робити, треба їхати. «306. Альфа». Что вы ведаете про Альфу? 306. Ой, гульня. Наша любимая дороженькая гульня. Т-30, здоровчики. Як справи, родненькі? Что это сзаду такое желтое? Табельки нейкі. О, недзе тут, недзе тут. Сюды ходи, родненький. Добре, перемога. Бой такі собі говняний, але перемога. X5 зняли. Нормальово. Так, хочки саму взяли. Зараз УДС застаўся. Калі што, потым будзе у нас... Давно уже не гуляў, слухайце, на Е75. Апошні раз быў такі гаўняны бой. А трэба рабіць больш за 4000, каб гэтыя тры адзначкі ўсё ж такі атрымаць. Тут нема нават опцаў ніякіх, толькі ў цэнтр. Толькі паджэмы, спадзявацца, што ЛТХ не будзе свяціць. А ЛТХ няма. Так што ў іх ёсць? МКПЗ. Гэта можа быць праблемай. І Брасік таксама можа быць праблемай.
Так, а што яшчэ ў іх ёсць? Не, астатнія не праблемы. Type 61 толькі можа быць перасвеціць, а так будзем глядзець, дзе яна знаходзіцца, каб не падстаўляцца пад засвет ягоны. Так. Добре. І що, я нікого не бачу? Ну, я так не гуляю. Можна когось убачити? Можна комусь у Бартіну прописати? О! Нехто єсть. Ось, 3, 2, 1. Опа! Не пробито. Не пробито. Угу. О, блядь. Куда ты стрелил, что пробил? Ой, нема декалів, куди він мене пробиває. Неужели у тебя такое пробитие великое, что ты вот таким кутом сдолел пробить меня? О, здорово. Три, два, один. Что за альфоил? 390, у меня 325. А, 401 было, ну але 325, ну крудно. На, как не смовал. Брасик тут отримав. Добре, так, по своїм твару. Лора, малайчина, і здохла. Сдохлая малайчина. Так, а у меня никого нема на прикрытии. Ха, отримав? Отримав. Зараз і я отримаю. Я уже отчував это. А где ты там? Добряче, добряче. Ну-ка, ну-ка, jeszcze давай. Нет, 10-го я не бачу. Ой, это 61-го. Ой, это чакая выцеливает паусюль. Говняк. Шестьсот 42. Кепска, ну что я могу сказать? Кепска. А бурасик нікого не світить. І ми тут так само нікого не можемо знести. Тернвайгена тут нема прострелу. Нема засвету. А вось гэтая курва там можа праехаць. На табе.
Што, спадабалася, не? Калі не, то чаму? Ёсць! Перагуляў. Добра, нашы цяжыкі топчык. Так, а дзе мы тут можам стаць? Каб не свяціцца, ды маляць усё пад наўкол. Добра, яшчэ адзін стрэл. Не, так не хочется рабіць. Трэба ехаць свяціць, але ў мяне хп няма. Вай. Рызыкуем. Моцна рызыкуем. Ну так, падаецца мне, што гэта акурат злева мяне і засвяціў. Су 130. Сам засвяціў, сам стрэляў. Божух, на які он дэбіл. Пад'ехаў пад усіх. Яшчэ адзін стрэл. Гульня, будь ласкавая такая. Дурак. 3200. Яшчэ 560 на свету, ну, няблага. Слухайце, я лічу, што будзе горш. Сапраўды. Так. Бачу, мы ўсе іксы ўжо знялі. Так, апошні. Добра. Так, а што ў нас за чацвёртае заданне? Мы павінны заняць па досведу першае месца. Ну, гэтая задача акурат для Е75. Нават няма сумневу. Сядаем на яго і спрабуем атрымаць першае месца па досведу. Сёння неяк доўга заходзіць у бой. То 20 секунд, то 40 секунд. Так, што мы тут будзем рабіць? У яго 113 БО. У іх накладней так казаць. 65-я пражэта не паедзе да нас, таму толькі 113 БО. Але куды ён будет паедзець? І на левы фланг, і на правым. Не, конечно, для мяне лепей за 114 так само у яго ёсць. 95. Мы пакуль стаім на правым фланзе, таму поедем на правым фланзе. Паспрабуем там навесці шуму трохі. Мажліва, тут яшчэ кого-небудзь засвеціць, то мы таксама адрэагуем. Елачка поехала. І добра поехала. Напрост. На прамкі, так. Мяне 50Б дапамагаць будзе, але на яго месцы я б так не спяшаўся. Бо ягоная галава там трэсне, я б так мовіў. Так, у мяне засвет ёсць, таму нехта тут маецца. Ужо кідаюць па мне. Блага, што не трапляюць. Добра, што не трапляюць. Блага, гэта не тое. Блага, гэта па-расейску. А ў нас добра. Пражэта пажаўся. Вось гэта так. А ну чакай. Зводжуся. Блядь. Ну як гэта мажліва? Ну цалкам. Вось хто сабе гэта уяўляе? Каб нейкі там канвей
Подкаліберний снаряд танковал от Е-75, ну это пиздец. Нема слова, просто нема что додать. Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе. Умолив його добре. Вау, тут фош їде. Что я так устал. Сука, ну ёб вашу мать, блять, ну. Вы там что, блядь, делаете? Что там робите, ебланы? Выходит на вопрос дае и все. Помнюки, бля. Уже не хапаю злости на этих уродов. А отсюда я его не бачу. Можно я проеду, коли ты не едешь? Сука. Просто, блядь, нема. Не хапаю злости на это все, ну. О! Ебланоиды. Курда, блять. Як же бомбить от таких боев? Сука, увесь центр заняли противники, у нас Алтеха не розуміє, що вона там робила. Які він там хмизи собі обрав, що нікого не світить. Долбойобіна ніяка. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see my Курва боссане. restless every time we start looking as a lost control. It's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor, the pain is over, feel the darkness take control. Ебать. Профессионал. Люшки выцеливать. Шестьдесят 5 тонн. Выходить? Не выходить, не выходить. Добре, що трапив, добре. Навіть по оглушенні. Так, нечто там зламав, добре.
Куди там трапило? Угу. Один на один, а от рикошет. Так. Треба центр одвоювати. Вроде ну їх нормально гуляє так. Опс. Саладин готов собі панчохи нові. Не забудься на штанцы так само. Пересесть из коричневых на нечто такое больше приємне. Я тут не бачу його. Я где тут был? Я где тут был? Ну что, я не у топі хіба що, так? Там 4 фрага у Мекса. 4000 для гэтых танков это не так много. Я б сказал, мало. Але все равно приємно гулять. Я что не кажи, але Е50... Вау, я топ-1. Мы виконали гэтае задание, ну, 3000 и 1000 досвіду, 3000 настреляного. Ну добре, ну що я мог показати? Ну танк добрий, отрималося добре, ну що? У таким разі, сьогодні ми справилися з усім за 1,5 години всього. Гэта не так, як учора було. Так, учора було, ну його нах. Ось. А тому, що гэта означає, що на сьогодні з танками ми скончили. Гэта означає, що ми хутенько праз некоторий час пойдем у Євротрак симулятор. Так, ми трошки поїздимо сьогодні довше, ніж звичайно. Ну і наприкінці, дякую всім за перегляд. Калі сподобалося відео, ці не сподобалося, ставте все одно лайк. Заўсёды оставляйте коментар под гэтым відео, што сподобалося, што нет. А што, можліва, вы б змянілі? То я ведаю, можа і прыслухаюся калі-нікалі. Як і заўсёды, жадаю ўсім вельмі добрага дня. Жадаю, каб у Беларусі і ва Ўкраіне нарэшце настаў мір і не стала рассеяцца на нашай зямлі. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. До зустрічі.